Hayi mina ngiyamuzwa umkhwanazi kodwa ngiphinde ngingamzwisisi kahle. Uthi ngesipho sakhe le mali lena yokumthengela inkomo uthi ayiye kuphi ayideposit kwa SAPS esikhwameni lapho khona ezokwazi ukusiza ukuthuthukisa izingane zamaphoyisa. Awu ayisadluli nje nasezandleni zenkwali yenkosi. It not ukuthi amaphoyisa bengekho all along. And uze uyacacisa ukuthi yena uyahola, mayehola vele kuseyimali yethu thina abakhokhi bentela bala eMzansi. Awu kodwa nkwali yenkosi lento lena ibibhekane nawe exceptional ngoba phela amanye amaphoyisa awazi akwazi ukuyinikela emphakathini adeli impilo zawo. Ngosimo sokuthi asacrifice impilo zawo, ngesimo sokuthi umphakathi kumele uthole justice, kumele uthole ubulungiswa. Lento ibibhekene nawe, but mawusuzothi asikho isidingo sokuthi uya appreciate kodwa asikho isidingo sokuthi mhlawumbe ushayele izandla ufish ukuthi ubhukuda kanjani emanzini noma ubhukude kanjani ngoba vele umsebenzi wawo ufish emanzini ukuthi ubhukude. Ukuthi phela ke noma sazi ukuthi umsebenzi wamaphoyisa ukuvikela umphakathi kodwa lawo yakho akhona nakade ekhona ngaphambilini akazi afane njengawe ame phambili abeka impilo yawo kujantshi wesitimela athatha umuntu ale intamo yakhe laphana kujantshi wesitimela ukuthi kulungile akafe mayefa but afela ama citizens ala eMzansi. Sesizohamba siyodelethela inqwaba amaphoyisa izigebengu le mali lathi yofakwa laphana ke yabona nje wewe abantu abangakaze baphumela obala ukuthi banenkinga ku-industry, banenkinga kwa-SAPS ngoba kokunye kubuye kube ne-organized crime, ubugebengu obusuke buhleliwe obusuke bunamaphoyisa phakathi. Saboyibhubhudla ke labantu lawe imali yomphakathi kodwa ke wenze kahle mhlawumbe uNdongo wa-check ama-consequences zokuthi bayathatha le mali le igcine ngakuyena ikhona kuphi mhlawumbe angabhekana nakho, mhlawumbe ngaba nento ukuthi bengagcine kunokukhuluma kodwa nje isizwe besingakuthokozela into ukuthi bengadliwa nkwali yenkosi nabangani bakhe kuphela noma inkomo zingene esibayeni senkwali yenkosi ikwazi ukuthokoza kodwa phokothi wena.